Previously on Scarboy. So sy bly hier. Wat die hel? Ek weet waarmee sy doen. En ek dink dit hom na Lindy se nog tyd gestuur. So kom ons doen dit. Ons gaan vir die koffie. Hy is as jou offer nog staan. Okay, sensei, ja. Leer my dan iets. Imagine gou iemand skelm of vinnig soos die. Ja! Sister! Sister moet net sê, as sister sy hart miskien nog ietsie vuil is, ek kom maak om chop skoon. Binnen 2 minutes op my hoogste, ek meen op my beste. En dat? Kom ek bewys. So, selfde met Ro. Ja! Sê my, sy choke. Het dit gebeur? Wat? Is die mooi nie? Te doen? Wat? Hoe? Wanneer? Waar en Sjawen? Gisteraand, wys ek met gepraat om toe te bel met 'n antwoord sy nie. Toe los ek my boodskap, dit voel nog altyd so aanreël. Wag. Praat ons van Sjawen. Ja? Die man was heel romantic en tango. Every dance with the city. I gaan 'n wedding which means? Which means ek gaan 'n strooi meisie hê. Yes. Which means ons gaan mooi lyk. Of course. Which means ek gaan anti-bo. Wow, geen ding op 'n slag so sa. But anyway, kom aan, laat ek jou alles vertel. Kom. Ouens, weet julle waar draai nou uit? Ja, jy moet boodskap. Dis so ja. Bra, wat die hel, Swana? Jo, my broer. Sy lyk so stroon. Waarom praat julle? Okay. Ouens, ek wil iets sê.
Ik heb toch gestaan gevraagd. Wat? Rera? Zo is het die Sarah Gauti. Ik zou wat. Toen kreeg ik een idee om het iets meer speciaal te maken. Kan enige enige van siya ba pagparato si? Oh. Misschien, ja, maar ik ben zo in de brand. Bro. Wat? En jylle sê my nou hier. Moet jy net vir my kykie? So. Sy het ja gesê. Of course, my bro. Wat de vraag is hij? No offense, but Ja, nee. Ek wil graag weet hoekom. Hoekom terug? Ja, of Wat? Ouens, ja, okay, ons het verrasse. Obviously moet ons om mekaar support. Ons praat nie van terug. As jy het soukie. So ek wil weet, hoekom doen sy? Is dit vir liefde? Klemo? Of net vir sou? En as die jou rede gewees, dan trek ek my blessings terug. En die goed het nog nooit hoe mense by mekaar gehou. En dit kan sy ons ouers en voorouders wat verraad. Wie is sy nou? kyk eens Javin. Javin. Vergiet van hom. Ons is happy vir jou, Boeta. Nee. Ons sal altyd vir julle support. alright. Ik moet gaan nou. Ons kom maar nou, net die. Ek moet nou go. Huh? Dat is een lang story. Kan ons niet celebrate? Misschien zo ik jullie later, ja? Oh, hey. Wat is man? Ja, ek het gedink ek gaan nou normale tyd wees nou, maar soos you know, how takeaways kry in die kar sit, laat gesels en dinge. Wat dik jy? Jo, die wat het regtig uitgehaal en gewys. Vanaf die snacks, die nightlife, die view, my favorite music. And then all of a sudden, die val die man nie op sy knieë en vra vir my. Wacht, sy patsie kop pas, like, wie sou nog gedink het? Ja, nee. Maar ek is bly vir jou ka. Ek is bly. Dankie. But anyway, Toffie, waar is sy? Ek bel vir, ek het haar 'n boodskap gesien met al wat reply sy. Toffie se weg. Sy het 'n nuwe werk opportunity gekry, wat buite die Kaap is, maar ek weet nog nie wanneer sy gaan terugkom nie. Wat? En wat het gebeur? Rustig. Ai. Moenie vir jou worry nie. Alles gaan afspeel soos dit moet is. En die groot dag kom nog. Ek is hier vir jou. Okay. Vandag is 'n baie belangrike taak om te voltooi. Ons is op soek na iets baie waardevol. Soos 'n treasure. Presies. Wat voor ons by dit kom? 15 rules. So kom. Boots. Check. Sak. Check. En dan laastens. Gevaarlike hoede. Check. Wat is jou hoed met die naghuise doen? Dat protect jou van die son. Lastens as vir my amusement. Ek haat jou. So, onthou, bly altyd na my van hier's Bobbejaan op die vlak. Ons wil nie gaan tek dis nie. So, kom. Bobbejano. Never did.
So, how was your day? It was nice. It could have been better. I have one last assignment to do before the end of the semester. Yeah? You need any help? Do you want to help? Okay, you're funny. You're funny. You got jokes. I'm just joking. But it's okay, I can do it. Thank you. Okay. Speaking of, I want you to take a look at something. What's this? Application forms. What? Well, you've been speaking about it, so I went on and did my own research. And this is what I fumbled upon. It's a film academy that provides film production, digital media, sounds, and etc. It's totally affordable. I think you should give it a go. You think so? I mean, you can even apply online. It's quick and easy. I can send you the Hold link. on a sec. This campus is in Zoba. Well, yeah. But just think about the experience. It's a very good opportunity. I don't know. This is your dream, and this is something that you've always wanted. I know, but this one takes me away from everyone. It even takes me away from you. I don't think I can do that. Maybe you should think about it. Did I upset you? No, come here. I appreciate you for trying. It means a lot. I'll think about it. Dee, Yeah? when you gonna introduce me to your friends? Soon. Ja, hoe ver nog? Ja, according to the myth, moet ons net omtrent hier wees. Ek het die pad verkeerd om gesien. Ja, ek moet linksom gedraai het en nie regs nie. My fout. Wat dit Jesus is nog saam. Nee, Mia? Mia? Mia! Jy is die mal. Jy gee my amper hartaanval. Ach, kom aan, is so erg. Staan op bandbroek. Ek was nie bang. Ek was net bekommerd oor jou. Is het? Okay, haha. Baie snaaks. Ek kan nou opbou my eie gelyk. Ja, goed, dit was die ekie. Hoe meen sy? Of course is dit sy. Nou as dit jy is en ek nie, beteken dit Papa Jana! Spat Mia, spat! Moet laat hulle jou vang nie. Weet jy, Ja, Zeta. Thanks vir die help. enige tyd. And by the way, jou ander chommy se kostuum ek ook kwy. Wat sê nou so my?
with us. Wat zei? Die zo wordt die bias kwijt. Niet verkeerd verstaan niet bro. Het is nog steeds leven joh. Dat is maar net. Ik verdank als ik nog steeds ben. Dus ik meen, was nog altijd net ik en zo. Aandag hierna. Maar ik denk ik sta nog niet terecht staan. Hey bro, waarom praat je? Zijn nog steeds mee bro? Wat zeg? Ik denk ja, was recht. Ik denk dat besef ernstig bezig. Ahoy. Az. Ja, ik is waar aan bro. Je ook is koud dag te voelen man. Dan veel geniet man. Geen zo. Ja, vindt zij me. Jullie in die even CS. Wacht. Jullie een single. Het vat een pussy ja man. Dan zij rera. Hij man zo weggeraakt is een meeting zo van No ways. Hey bro. Hij man is baie private. Ik geloof hij man zijn niet dat je jackpot slaat. Dat zal hij man niet eens voor zien. Wat? Ik tel hem ja, elke dag was het. Ik kreeg je maar een. Maar ja, hey bro. Nu waren niet. Hij is alleen. Ons blijft broers. Met partners of niet. En wie weet, makkelijk niet je in binnenkort. Dus ja, snap ik bro. Wie zit nu bro? Nee. Jullie ze dan. Hij man vat altijd baby's. Dus ik wil nou net hij gezegd.